haganupan kurian ni Tuhan paima dengar kita renungan boni bohal ni hapusayon kasadarion biar makang bohita. Terima kasih Tuhan bani haganupan holong niatemu na memberi panorang na jengis kuban nami marsaur kapun nami marhite bohal ni hapusayon nami kasadarion Tuhan. Jadi hamba nami mengarusi hatamu ini. Jangan terbujuk hamba nami mengawupon makagulukon hatamu. Bagas Kristus Yesus jalo kami tunggu. Amin. Kita haganupan bonih batta sadarion tapi bohal ni kapor sayo ta. Aima Sakaria 8 ayat 8. Anjaha ahu membuan si dia mulak Mariana ni tengah-tengah ni Jerusalem. Jadi gabi bangsaku masih dia anjaha gabi naibatani si dia maahu. Ibagas hasitongan apa habit toron. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Kita haganupan dohita pasti mendembah kebersamaan. Hasadaon, tengah-tengah ni keluarga, tengah-tengah ni kita, tengah-tengah ni bangsa. Bangsa Israel, paima ambilat tahun, si dia ibagas na merap. Dong na kumabuangan Babel, dong kumanatading i Jerusalem. Bani na merap ay si dia. Tentu adong do kerisauan, kekhawatiran bani ini si dia. Atigan, janak isi manaboy paluah kemanami, kumbani abuangan ko. Siboy sada usa si dia, tengah-tengah ni bangsa Israel. Nini Tuhan na ibata bani ayat hariat kasadarion. Anjaha ahu do membuan si dia mulak, Marianan itungah-tungah ni Jerusalem. Tuhan na ibata do mamamilih bangsa Israel. Pemilihan ay totu lang sa dahal na urah. Bangsa na pinilih totu bangsa yang terbaik. Bangsa yang diuji. Bangsa na duma betul-betul dipilih na ibata humbani maganupan bangsa-bangsa na itan. Alani ay nini bani pamilihan ay na ibata sigol mendewasahon hapos sayaw ni si dia. Memurnihon hapos sayaw ni si dia. Marhite na unauhum si dia. Panggulangan bani. Uhuman ay lang halani na lang marusok na ibata huban si dia. Tapi halani na ibata hulong huban si dia. Na ibata sihol bangsa na pinilih ni ay diwasa ibagas hapos sayaw ni dia nagtahan uji. Lang urah-urah si dia pandole. Lang urah-urah si dia galir. Lang urah-urah si dia munagudaan bani bangsa-bangsa naligan. Anjaha menjuahon suhur ni neba. Manombah na ibata naligan. Nini na ibata pangarapan bani 11 tahun. Anjaha ahu membuan si dia mulak Mariana di tengah-tengah ni Jerusalem. Membuan mulak na merap ay. Mulak use si dia bani hasadaw kebersamaan di tengah-tengah ni bangsa Israel di Jerusalem. Ay sada karya na luar biasa huban Tuhan na iba. Anggoy pardiate bangsa Israel nangadong pangurupi naligan nabuhay mangurupi si dia. Membuan si dia mulak baik secara jasmani sunay huma secara patunggulan. Jadi gabi bangsaku masih dia anjaha gabi na ibatani si dia maahu ibagas hasitongan apa hapit koran. Jadi gabi bangsaku masih dia anjaha gabi na ibatani si dia maahu ibagas hasitongan apa hapit koran. Tuhan na ibata memang boma memilih bangsa Israel gabi bangsani. Gabi marga na pinili. Tapi nini izon ibagas hasitongan apa hapit koran. Nang maroso na ibata bangsani asal-asal menumpah dia. Lang maroso na ibata bangsa Israel urah taruyun ibani bangsa naligan. Tapi na ibata sihol si dia gabi bangsa na pinili. Natahan uji.
tahun sada pilihan duai bani sada sekolah PTN terbaik. Kedua dong do batu loncatan nih beberapa level sampai menuju bani na terpilih sehingga ia menjadi usia menjadi murid tengah-tengah di sekolah. Sunai dong bani bangsa Israel bani 9 tahun. Si dia nai harusukan nai bata jadi bangsa ni anjahan nai bata gabe nai bata ni si dia ibagas hasit tongan apa hapitoran tuon sada hor jadi pina pasti gabe bangsa ni nai bata matungtuon si dia anjahan nai bata ai gabe nai bata ni si dia marsombah di Jerusalem pulang kembali dengan sukacita. Kita haganupan sungai dumani kita nagpaparsayay Tuhan ta Jesus Kristus. Tuhan na ibata mangojur kita markiti aya hariat taon unik buhal ni haparsayot ta sa darion asi betul-betul kita gabe halak na marhaporsayaon na manghipon Tuhan ibagas hasitongan apa hapitongan. Amin. Magtonggo kita. Terima kasih Tuhan Yesus, bani pilihanmu huban nami. Gabi nakarakmu tungon hanami Tuhan. Marga na pinili, bangsa na pinapasing tungon hanami ba. Gabi anak na hinarosukon ni hurmu hanami. Marhiti hasitongan apahapitoron na dongban nami Tuhan. Marhiti anakmu Jesus Kristus na dong mamamilih ka nami. Gabi persimada tungon hanami bani harajaon minto. Terima kasih mabamu Bapa. Yanah bani sadarion pe Tuhan hamba tak makasumani hanami. Masih betul-betul hanami menjaga hasitongan papanghapit korong ng ibang. Ramuti ham haganupan ni ombah nami. O si haganupan keluarga nami. O si haganupan na mangihukon ham Tuhan. Si tetap hanami dibagas kasadaon ni Tondwi na ombang Tuhan. Bagas Kristus Jesus jalo kami tondong. Amin.